Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe naku papaisengan kalengku nake asrianti baturi kalasa PBSDB asalaku baturi goa ero ambacangki naska yemi antu judulna apagioki atinna anjama umma islanga. Bajimi naku pakara mulai mo padeng ampagioki atinna anjama umma islanga. Sikamma pamujiang na anuangi karaeng Allah Ta'ala karaeng ansareki pappijojo na piara kini talasatta majarre laloja kasalakanga siagam pangampeta rinak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakbi siratanga ni pinawang ni pajari contoh mamaji Ritungga tunggalana asambayanta ilalanna pak duanganga ipititaya tuli ak janjiki akanaya sitojin-tojena sambayangku pakasiyo ki talasakku siagam mateku kupappisokna ngasingi mange rikaraeng Allah Ta'ala anjo ak batuara akanaya sikamma jama-jamang ni pappisonang ngasengi mange rikaraeng Allah Ta'ala umma islanga malakbir kangaseng nia 5 passala ampagioki atinna umma islanga ia akulia ni pajari pedomang ilalang anjamai sekre jama-jamang ia mi antu uru-urunna yakinki rianjo jama-jamanga na anjo kayakinanga ilalanna anjamanya nikana tappa rikaraeng Allah Ta'ala jari ni jamanna se'rea jama-jamang appokoki battu ritappaka rikaraeng Allah Ta'ala akkanaya anjo jama-jamanga la berangi matu-matu tarikan manami anjo nakikboya jama-jaman nakarelanga Allah Ta'ala na iya jama-jaman nakarelanga Allah Ta'ala ia mi antu jama-jamang appa battua wassele ak matu-matu rikalenta ribone ballatta siagang tamulilinta nakana nak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri hadesena ia mi antu battuanna taena nani tarimai tappakna se'rea tau punna tena usahana siagan taina todong amalakna usahana se'rea tau punna tena tappakna lari kammana mi anjo nana rampe karaeng Allah Ta'ala rikitta malakbirina akkana battuanna tutuki kenna battu rianjo mae pappidalle niaka nasareangko karaeng Allah Ta'ala poro kasalamakanna tallasa riallo riboko na iya jin jia tiako kalupai kasalamakanna tallasa emporilino siagang agau bajiko kena kamma todong batena agau bajik karaeng Allah Ta'ala mange rikau siagan tiako kena akboyai kapanrakan ritompokna buttaya nasabas sitojen-tojenna karaeng Allah Ta'ala tena nangai tau amman rakia na iya tawa yakinga ri jama-jamanna angkanaya lapabatti wassele attantumi nangaina na punna nangaimo ammallakimi pakasiat tanggung jawab ri jama-jamanna na punna pamari palamun-lamun anjari pamari mabaji kammatom punna ajari pagawe ajari pangusaha massing eroki tanggung jawab ri jama-jamanna umma islanga malakbir kangaseng makaruanna ikhlas sapi ia mi antu ri jama-jamanga battuanna anjamaki nakaranuanga narampei karaeng Allah Ta'ala rikitta malakbirina akkana ia mi antu battuanna taena antu nani parentanga kenatinga passanganna sallanna nanyomba ri karaeng Allah Ta'ala rigau niatna ikhlasa atinna appinawangi agama mattojenga siagang nagentengan sambayan napasulus sakkas siagang ia mi anjo agama malambusu
na iya tawa ihlasaka anjama natena bala ritallasana nasabab kunna anggappai pak balasa nakasukurani rilimanna karaeng Allah Ta'ala yakinga rima nasana tau akasukuranga rilimanna karaeng Allah Ta'ala tantumi pilantabai niyamana nanapabaraka naganat tanggapayami pak balasa sakbaraki natawakkala nasabai niatna riwattunna uru usaha tenaja natayandudu pak balasa battu riparanna tau para luar iya mi antu pak balasana karaeng Allah Ta'ala maka taluna lambu sukiri pakkaresawanna nanasibakka nikanaya si pa ihsang ilalang akkareso siagang aku siga rikaraeng Allah Ta'ala ni pinawang kananna ni banta rihadisina akkana sombai karaeng Allah Ta'ala kamma tuni cinika napun natakulleya nu cini yakin ko rima nasana na ciniko karaeng Allah Ta'ala maka apa na tena napitapa napinawan si kamma una usaha iya sang akkalana napak matu-matu nampa tuli usaha antabai kacara dekana solanna napila tinggi kacara dekana situruki kananna nak bita akkana tutuki pangasengang appakaramula riwattunno ni toe-toe sagena mange riiyana kuburuka tutuki pangesenga mannamamo niyaka ributta Cina angapa na ributta Cina nasaba anjo Cina iya nasi matai jama-jamanna mannamamo ante kamma usahata ilalam pakkaresoanta amboyai talla satta na iya jia appatantui niyaka ilalan limanna karaeng Allah Ta'ala ikatte sang kamma rupa tawa a usaha jaki bawa nasi kamma nakalek bakkanna karaeng Allah Ta'ala ji maka lapatantui menurut takadderekna maka limana usaha pakkaresoanga ni pappisonangi mange rikaraeng Allah Ta'ala ha usaha ki menurut pakkullenta nakinampa at-tawakkala mange rikaraeng Allah Ta'ala umma islanga malakbiri ngasing ada ampe-ampena risikamma umma islanga pajama-jamanya ihlasaki nalacuk pak maina akkareso rajingi na cara de rijama-jamanna iyami anjo kenari kammaya ni para lua nani pattoang ilalang ambangungi negarata anneporo anggappai cita-citana tumapparentata sikamma jinjo kulle ku bacangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.